Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, Shalom. Leo ni siku ya tatu, le 18 mwezi wa pili 2026. Tunashukuru tena Mungu mwenye anatujalia neema kuona tena mwanga asubuhi ya leo. Jina lake lipewe sifa. Tunaendelea na somo letu enye tulianza depuis mwanzo wa mwezi huyu wa pili, enye tulisema juu ya nini inabidi nimfuate Yesu Kristo. Juu ya nini inabidi nimfuate Yesu Kristo? Ni swali enye Petro alikuwa anamuuliza Yesu. Akasema, sisi tuliacha kila kitu na tukakufuata, nini tutapata? Na ni swali yenye niko nasema kila siku, kama ni swali yenye kila mtu wowote anaweza kuuliza kwa mtu mwenye anamwambia unifuate. Na Yesu akamjibia. Tuko pale ku Mathayo 19 verset yake ya 29 ndio kwenye Yesu alijibia. Na Petro alimuuliza Yesu ku verset yake ya 27. Yesu akajibia hivi, hakuna mtu mwenye aliachaka kila kitu yake na kunifuata mimi Yesu Kristo bila kupata kitu, atapata 100% hapa duniani, na mwisho ni uzima wa milele. Na tulikuwa naongea sasa juu ya uzima wa milele. Jana tuliongea juu ya uzima wa milele, tukaongea hivi, aseme Yesu Mungu Baba, Mungu wetu. Donc volonté ya Mungu iko kusema hivi, kila mtu wote mwenye anajua Yesu Kristo apate uzima wa milele. Ndio volonté ya Mungu juu yetu sisi wenyewe tulimuitika Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tukisoma neno la Mungu pale ku Yohana 6 verset yake ya 40 mpaka ku 47, kuko mwanasheria mwenye alikuwa anamuuliza Yesu Kristo, akasema, Bwana, nini nifanye juu nirithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, Torati inaandika nini unasomaka kutorati? Akamjibia Yesu, wanasema kutorati kama penda Mungu wako na roho yako yote na nguvu yako yote na nafsi yako yote, na kupenda jirani yako gizi unajipenda mwenyewe. Haleluya! Penda jirani yako gizi unajipenda mwenyewe. Yesu akamwambia, unasema vizuri, unasema vema. Donc hiyo njo amri. Na Yesu Kristo akasema, amri yangu mimi Yesu ni yena waachia, mpendane nini kwa nini gizi mimi niliwapenda. Hiyo njo amri ya Yesu Kristo, mpendane nini kwa nini gizi mimi niliwapenda nini. Pale tuko ku Mathayo 14 verset yake ya 6. Donc Yesu Kristo anatupenda. Ni Mathayo 15 verset yake ya 12. Mathayo 15 verset 12. Donc Yesu Kristo alituonesha upendo. Hakuna ingine. Yesu Kristo yeye peke yake ni upendo. Kwa kuacha mbingu na kukufa hapa duniani ni juu ya upendo. Ndugu yangu mpendwa, jana nikasema watu wanauana juu ya kukosa upendo. Watu wanatendeana mabaya juu ya kukosa upendo. Hauwezi kutendea ndugu yako mabaya kama uko na upendo naye. Hauwezi kunyang'anya kitu ya mtu au kunyanyasa mtu kama uko na upendo naye. Kuko leo wabinti wenyewe wanaua uchumba ya wengine juu ya kukosa upendo. Juu yeye hayapata bado mchumba, anaona wanakuja kuchumbia mwenjake, yeye anaenda kusema vitu, huyu ni malaya, huyu ni mbaraga, juu tu auwe uchumba wa mwenjake. Hiyo ni kukosa upendo, ndugu yangu mpendwa. Kuko watu wenyewe wanapatia hata wengine mashauri mbaya juu atoke kunyumba. Yeye bado hayaolewa, na anakuja kwa ndugu yake mwenyewe anashaolewa, anaanza kumpatia mashauri mabaya juu ya nini? Anataka kuua hiyo nyumba, yeye aingie katika hiyo fasi. Hiyo tena ni kukosa upendo. Ndugu yangu mpendwa, katika mafamilia watu wanauana juu ya kukosa upendo. Upendo haiko tena. Utaona watoto wanafanya njama ya kuua baba yao juu ya kukosa upendo. Baba akufe juu tubakie na mali. Mume wangu akufe juu nibakie na mali. Yote ni kukosa upendo. Ndani ya dunia hii upendo haiko tena. Naomba Mungu atupe upendo sisi sote. Tupendane, hiyo njoo kupata uzima wa milele. Mtu mwenye hana upendo hatapata uzima wa milele. Mungu awabariki popote kwenye mko. Basi tutaendelea kesho Mungu akitaka. Tuombe pamoja.
Mtakatifu, Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, Baba, tunasema tena asante asubuhi ya leo. Tunakuinua tena asubuhi ya leo, juu ni Mungu mwenye uko juu ya yote. Asante Mungu kwa kutupatia tena neema hii ya kukua tena hapa Baba, kwa kuomba Mungu, juu wewe ndiye kimbilio letu, hatuna Mungu mwingine. Unatuonesha kama uzima wa milele ni kukua na upendo Baba. Upendo inashaisha katika watu, upendo haiko tena. Watu wanauana juu ya kukosa upendo, watu wanatiliana hata masumu juu ya kukosa upendo Baba. Watu wanatenda vitu vyenye havistahili juu ya kukosa upendo Baba. Naomba tena upendo irudi tena juu tupate uzima wa milele Baba. Asante juu Yesu Kristo natuambia kama amri yako ni tupendane sisi kwa sisi gizi wewe Yesu ulitupenda. Asante Baba, naombea kila mtu wowote mwenye ana tena upendo, narudisha tena upendo wa Mungu ndani yako. Ndugu yangu mwenye uko nanisikia, kwa jina la Yesu Kristo, wewe mwenyewe unashakosa upendo, wewe mwenyewe uko natakia wenzako mabaya, wewe mwenyewe uko natayarisha sumu ya kupatia mwingine, na kuombea upendo irudi tena ndani yako. Wewe mwenyewe uko nataka kufanya mabaya katika nyumba ya mwenzako, na kuombea upendo irudi tena. Wewe mwenyewe unataka kusambua hii uchumba ya mwenzako, upendo urudi tena ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo nguvu ya giza yote yenyewe kunatuma watu watendeane mabaya, naenda kukemea kwa jina la Yesu Kristo. Utaona daktari hapendi kugusa mgonjwa juu hana pesa, yote ni kukosa upendo. Asante Mungu juu unaenda tenda. Naombea wagonjwa wote uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Naombea kila mtu wote mwenye atanisikiliza Baba, kufuata hii Baba video, aone mkono wako Baba, abarikiwe popote kwenye iko. Na bariki mchana wa leo, na bariki journée ya leo, ikwe journée ya amani, journée ya furaha, journée ya upendo kwa kila mtu wote mwenyewe kunanisikiliza. Asante Mungu juu naamini kama wenyewe wako wagonjwa wanapokea uponyaji kwa jina lako Yesu Kristo. Wenyewe walikuwa na matatizo fulani wanapokea solution kwa matatizo zao kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba, na bariki watoto wako wote popote kwenye wako katika dunia nzima, na wabariki wote wenyewe wataona hiyo video Baba, na wabariki Mungu, hii video ikuwe baraka kwao kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo mweza yote, tunaomba hivyo, amen.